Мен бүгін сіләге түгіміні дәп төгідің құрық қапты деген чөчекін сөзләп берей. Оптан құлақ сеп аңлаңла, ха? Bunundan uzun zamanla ilgiri bizden Irak yurtda bir sodigar ötken iken. O tolumu tersa kökem iken. Şun onun sodisi anç ilgiri basmaydı iken. Günlerinin biride o Irak bir yurtqı sodiği berip öz yurtığı qaytaşıda bir ötenge düşüp konup ötmekçi boptu. Sodigarning ko'ziga öten xo'jayini yavaş görünüptü. Şu an sodigarning ko'nglidan bir xiyal keçipdi da öten xo'jayinni azroq bo'lsin boplash niyati kepti. U öten xo'jayinni qandaq boplash haqida boshqa turibdi. Sodigar xiyolida öten xo'jayinni sixmi ko'ymaydigan, kvapmi ko'ymaydigan usul bilan boplashni niyat qilibdi. Sodigar ötenge o'rlashibdi. Öten xo'jayini sodigarni oldiga tamoq keltiribdi. Sodigar tamoq yeb o'ltirib bir aql tepibdi. O öz aqlidan söynüp öten xo'jayini chaqirib. Men bir katta sodigar. Biroq yurtqa sodiq berib qaytib keldim. Tögülerimni içip herib ketdi. Tögülerimgimi yeterlik oziq-tulik bersang, mangar chig'imda seni obdan rozi qilsam, debdi. Öten xo'jayini. Men azaldan g'eribxonamga kelgan har qanday mehmonni osh qo'ygan emasman. Sizlar demismi, men tögülerga oziq berar edim. Men lavzlarni alay, silim lavzlar tursizlar. Mangar chaqlarda tögülerga bergan oziq-tulik uchun yegan tamoq puliga bir tanga qo'shib bersizlar, men rozi, debdi. Sodigar ma'qul bo'pti. Öten xo'jayini tögülerga bergan oziq-tulikni ko'paytib beribdi. Sodigar mangarchaqda öten xo'jayini bilan tamoq, yataq xarajatlarini hisoblashib pul topshiribdi. Biroq tögüler uchun to'laydigan bir tangini öten xo'jayiniga bermabdi. Uning xo'jayinimi bu yerga ortiq gap qilmabdi. Sodigar ötendagi ishlarini tugitib, hamrohlari bilan yo'lga chiqmoqchi bo'lib turishiga öten xo'jayin chiqib hürmetli sodigar hocam, lavzlarda tursizlar. Mening haqqim sizlarda, sizning haqqilari menda qolmasin. Bir tangamni berib versizlar, debdi. Sodigar hayron bo'lgan qiyofatda, men yegan, ishgan ham yotqinimning hisobotini uzib chiqdim-ku. Yana mendan nima tanga undirib olmoqchi bo'lyapsan? debdi. Yo'qsa hocam, men sizlardan harom tanga undirib olmoqchi emasman. Men sizlarning haqqilaridan qo'rqaman. Sizlar menga lavz qilgan bir tangini bersizlar bo'ldi. Men sana nimaga lavz qilgandim? Sodigar bilan öten xo'jayning o'tirisiga ishqa atrofdagilarni qiziqib g'ulg'ul qilishibdi. Nima ish ekanligini so'rabdi. Öten xo'jayini bo'lgan ishni boshqalarga so'zlab beribdi. Men aşı bir tangidan olmoqchi, debdi. Atrofdagilarni öten xo'jayning tarpini elib, shuncha katta sodigar turib, bir tang uchun shunday satlashib yurgan bormi? deyishibdi. Sodigar bo'sh tursa o'zining o'sal bo'lganligini pamlab, bu mening tögülerimga oziq-tulik berdim deydi. Uning oziq-tulik berganini kim ko'ribdi? Ishonmasanglar tögülerimga qarab yiqinglar. Kecha bir narsa yegandek emas, deb tögülerini ko'rsatibdi. Atrofdagilar sodigarning tögüleriga qarab, bir nima debdi. U bir nima debdi, bu bir nima debdi. O'zlarining deganlariga o'zlari qoyil bo'lmabdi. Oxiri biri. Bundaq talassaq hech narsani hal qila olmaymiz. Yaxshisi tögüning qusig'ini yarayli, debdi. Sodigar, tögü yeganlarini har qachon singdirib bo'ldi, deb o'ylab, "Yasaqmi yarayli? Yerishdan avval öten xo'jayini bilan bir deyishib olay. Tögüning qusig'idan tögü yegan narsa chiqmasa, qanday qiladi ekan?" debdi. Öten xo'jayinimi ishning chingi chiqqanligini ko'rib, "Mehmonlar, bizni mardni maydonda sina deydigan gap bor. Endi gapdan yenib olsam, men nomard atalg'udekman. Agar tögüning qusig'idan men bergan narsalar chiqmasa, bu xo'jam tögüsini qancha tanga desa, men shuncha tanga to'lab beray."
Төгінің қосығыдан мәнбәген нәрсі шықса, сілі қанда қылыла? Депті. Содигерімі өзін ақлашын етеді. Гәп, сілі дегендек болса, төгінің күш бүтілей сілінің olsun. Ондақты төгілер кече неме еді? Деп сорапты. Төгілер кече бейді білән пішчан еді? Әтіраптікілі, хо білән содигерінің бір төгісін сойыпты. Дегендек, төгінің қосығыдың тек әзім болмаған бейді білән пішчан чықыпты. Бұны көген содигерінің беші саңғылап кетіпті. Содигер өзінің кеткізіп қойғалығыны біліп, өтен қожайыныға ләузі қылған бір тәңгісінімі беріпті. Бұл ішіні көріп тұрған бірі. Ма адашыны қараңла, төгімді деп, төгімісі мұ құрық қалды, депті. Әтіраптікілер пара ақыны күлішіп кетіпті. Содигер бұл ішінің ибрет еліп, пайда елішіліні ойлайдыған адетini өзгертіпті. Содигерінің бұл іші бүтін юрт тарқылып, ибрет тұпты. Шыныңдан кейін әл ішчіде төгіміні деп төгідің құрық қапты деген тәмсіл тарқылып бізгі жетіп кәге екен. Maqol әмсі баларым. Бүгін мұш бір хикайны етіп берей. Қағынны әді етіп берей, ә? Яқшы ұқлаңла. Қайырлы кеш қосылырым. Сызмы яқшы ұқлаңым, мома.